Kan leg daw na mipakatar na mipakasilawe hela mamilara di benge tak sang angkal daw na mo ito na boat kan ride daw na mo Japan na makan kala John hey takan hanalelo ka I will stay here. Ticket kan hanlap ko tangan mo. Ko ta ticket lag na mo kan ja. Alaw ni sila ticket he ta kan han leng ni tin long chuang chen mai na. Tun chu. Vani sang da win mo long khan kan right to na ni chu. We went to that boat. Ticket kan nek to hey kan ticket ni mo. Saan kan hanin lang so cameraman lau tin for na sa may sa di man sangan yang Japan ra makal chan mo he mi hi donkey anya kilai mi assign ki mi sign na pian ki donkey ni tamo he ta hian skin care product te se sha sha tamani chumo ale effect thei ni chu tu John, hey, kan sang to na mo. Ticket kan han pe nga hey Japanese yan sang hey kan pe kan han ride nge. Arigatou gozaimasu. はい、こんにちは。足元お気をつけください。This side or this side? Good the back or? はい、こんにちは。はい、ゆっくりどうぞ。はい、こんにちは。Hey, chú donkey khá sấy lệ lợt nghe. Hay tại hiện thế lệnh kim khá lệ thế này chú mò. Hay cần rải đón. Oh. Hey, girl, what's up, Benny? Hey. というわけで、海外からの方もいらっしゃいますか？ガスのお知らせとしましては、ごめんなさい、私。ああ、ガスだ。本日皆さんの最初のおすすめです。エージェントナンバー030日対象です。I'm Captain ミクどうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。さあ、これ皆様ならなんて読むでしょうか。はい、皆さん聞いてみましょう。これなんて読みますか。愛橋、ありがとうございます。では私からは正式名称いきますね。こちら、愛称が合う橋と書いてこちら、愛合う橋と言います。セカンドブリッジ is 愛合う橋。あとですね、これネイティブの方の皆さん適当です。愛合橋、愛合橋、まあ自由に呼んでおります。というわけで、愛合橋でも大正解でございます。ありがとう。Kan có there may sang thì kan phía trong bên amat tối em hay bridge nói kan đúng không so ta sang kan lele don kan lele ta wow em này ta em こだわりがあるお名前ということで、ぜひ日本橋覚えていってくださいね。さあ、無事に前回も1本目のこちら、田沢門橋ということで、kan lele there to 田沢門さん、名字大阪っていうんです。大阪がね、ちょっと比較的人がいるエリアということで、ちょっとね、手を振ってネイティブ大阪探してみましょうか。それでは右側から行きましょう。元気よく腕を振って、こんにちは。ありがとうございます。どうもどんぶりリバーテレンでございます。チケットセンターこちらドンキさんからお借りです。皆さんのご乗車お待ちしております。やっほやっほ。さあ、ちょっとね、朝で人通りが kilami kin hair tayan ni ang 割合としてはかなり多い。 alawin hair dang ulam de めちゃくちゃノリがいいですね。あ、こんにちは。punta nga kang kaledo niあ、こちらもいらっしゃった。やっほー、こんにちは。これ、ブルーが2階にはちょっといらっしゃるようですね。ちょっと振ってみましょうか。やっほー。ありがとうございます。すごいでしょ。おしゃれ。
恵比寿橋。So I think this one これね。Oh, hey, famous. 中心ランドで楽しんでくださいということですよ。左側ウエストサイドこちらプロファイターおばけに見えますか。 Ah, hey, Mulet. Look, there. Kiki, alar. Look, look, look. Sumo, maset tungin ni ka siya belo. こちらが戻ってまいります。ありがとうございます。ではこちらがブローケン堀橋5つ目やってまいりました。ですがブローケン堀橋。これね、東京のみならず大阪で最も幅が広い橋です。ありがとうございます。さあこの辺りもネイティブ大阪の皆さんたくさんいらっしゃいました。そして前方に見えてまいりましたが、続いての橋、Next bridge is 新恵比寿橋。続いての新恵比寿橋、注目すべきは欄干の白い部分ですよ。Let's see this right part。これなんとね、ジャパニーズペーパー、和紙が使われております。ガラスとガラスの間に和紙が分裂されてるんですね。これね、うまく条件が揃うと、通行人の方が初めてのように見えるという、なんか面白い橋なんです。世界的に見ても、欄干に和紙が使われている橋が、この新恵比寿が描かれております。Art Street. Tapi hey, mo art Lampang dito. Lemja Lampang dito. 大黒橋。こちらの大黒橋、道頓堀で一番古い。 Leilon hoy, kanto daw sa Leilon. この後も改修されているのでね、綺麗な見た目をしておりますが、この橋はね、道頓堀川ができた後一番最初に架けられたんです。実はこの道頓堀川、天然の川ではなく人工的に掘られた川なんですね。先人たちが。さあ皆さん、準備はよろしいでしょうか。 May heavy bridge tak hey. Okay, let's go. Oh, yeah. Ito. Katong patwang law. もう一個目に出たこれ。このおしゃれな雰囲気に合わせまして、最後の橋は大変モダン。The last bridge is 浮見橋。さあこちらの浮見橋ですね、道頓堀で一番新しいbridge to Batang Bay may hemi tak eh. Kan so tak eh anin eh nuai may. Bridge ano nga lang to Japan drop mo train in here an ataba ba hen mo an nga ta di siya train right thiam chuan acha to mase train lang ki chu kala thiam lo he chan de mang kan te yan kan kal se la mo ki ma chu kala kala bo don to kala thiam no train lang tak kala har sat tu na chu kan ko le tak tak to don tak tak ni he ぜひぜひ皆様の素敵な調査資料を出し出しお待ちしております。さあ、と言ってる間に無事に旋回も完了いたしまして、進んでまいりましょうか。ミュージックホールナンバー8。あとね、レディオステーション Japanese food na soy ka mo soy ka siya tot lo. Sapyo karon eh te usaba. でさらに特徴的な部分で言いますと、こちら建物の中に高速道路のよいしょよいしょよいしょどこしょソーランソーラ素晴らしいですさあこの回も何度か出てまいりますので、皆さんここ踊れるなと思ったらぜひ一緒に踊っていただきましょう。くぐれ抜けた先、今度は右側ライトサイド We go running left again. right side we gonna do again that one. めちゃくちゃ迫力満点なんでね、ぜひぜひ素敵なお写真撮っていってくださいね。さあちょっとね、しかもどうやら船長さんの粋な計らい Do not stand up and do not change the seat for your safety。見上げるとすごいですね。さあちなみにこちらのグリッドサインですが、店頭はあっという間に調査しました。さあそれでは自宅でところに参りましょうというところなんですが、ちょっとねお時間もあることですし、はい。どうですか皆さん、素敵なお写真されておりますでしょうか。
いいですね。ぜひですね。きりありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。Katsuan soto. Kan man hoto kasi kamo ko hindi to. More better not? Sing again, sing that I song. forgot that song. Tora, tora. Sonoro, Sonaro, 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 sonaro. I forget me too. I think we need to listen that video. Yeah. Dokaro, dokaro, sora, sora. Smaller people. Tahan Japanese ng panghiyanlam. Kimono, ang hamo, ang kakaan mani nam car. Ki, kay mani, kasi kiki. Hey, kay ma. Everyone else. Ay, sakay kalian. May ilaw umpok ka. Sila ito kanso nga hey, atam may siya mo. Eh, na turber po siya daw. Kun kad na ilaw may buka. Hey, ramen na ni ramen. I will show you Ito na. ramen without the egg one with the bamboo shoot one. It's very nice. Come, let's go. Kanhan luto nga, kanhan luto nga. Make us that video also. Soy sauce. Press that one. Wait, I will choose this one. ございました。ただいま発見中です。お取り忘れにご注意ください。Can we go up? Wait. Let's go up. And then give it to them. Done. Give it to them. いや、どうぞ。 Up? Yeah. Okay, go. Where's Star? Yeah, she's here. She's coming. Talkan Aidon. Star? Ramen kan Aidon. Ramen ayang. Chicken. Ko kan ayang. Hakan halili. Baka mo. You sent to me, ha? Đây là mong kiếm bắt đầu về chung nào mày đây đó you and six you and six ちょっと待って。 Yeah, I can. Kan ay zo to chuan hei ice cream mi thiêu tik kan hei cái này ai đâu đó này kan chan đâu nyan no I don't want yeah. You put more until you get. Yes. Ah. Thank you. Okay, now you got it.
Arigato gozaimasu. I'm not good in touching. Hey, tutingnan ni kasi velo ang character how he clearance sale. Yeah, this one will be inside of that box. Of Is this this box. a card? Ah, it's second hand. I don't have to pay. 50% off. Yeah, it is used. It say used, unopened. Yeah. Oh, they have dress. So now we will go back to ship now, right? Yes. We eat. We spend time. We play with ice cream guy. Yeah. This? Kan ho to na. Yeah, this is the one. Kan ho to na hey. Anh lầu tóc. Kan hành lưu tự nghe. No, I don't want you go. No. I will sit Yeah. up. Ama chuan hi ka ti vak ngai lo mo. Wait. Seat belt thai. Where's my card? In India also it's like that. What about in Philippines? Ka ho me ka ama ka thu mo hey khalak tu ram khop me. Yeah. Thut ta ni mo anom lo et ut lu to ka thu ut me. See, it's always in. Just like a kid. Star, this is her YouTube okay? Act nice please. Kan chut na hi he eng lao a in cover top. I don't know. Kapar lu to. Como she pay? Kapar zia chu. Akal tu patla ko mani kan tilanga. Tami hi nya mo. Akal tu tla ne he. Kan ho me ka long kam pan don. Pan pol moi za he. This is the first time I go back on board with her. An motor chung hi ala hi dang bi kani ka mo ve cha Very hai. nice. A 5 box ya. Very nice. Kan len chuan na chu ka khan se mo tu tok leila. Mun danga kan im hule vek don ya.